svima i dobrodošli u novu epizodu Cinemani, videoblog u kojem obični ljubitelji filma daju kritike aktuelnim i ne tako aktuelnim filmovima. Tema Cinemani je Rise of the Planet of the Apes. Režiser Rupert Wyatt, koji je režirao filmove kao Subterranean i The Escapist. U glavnim ulogama James Franco kao Will Rodman te Frida Pinto kao Caroline Aranha. U sporednim ulogama John Lithgow, Brian Cox te Tyler Labine. Naučnik Will Rodman je na korak do eureka momenta i pronalaženja lijeka protiv Alzheimera. Eksperimenti se vrše na čimpanzama koji se mentalno razvijaju, sve dok ih čimpanza Cezar, koju usvaja dr. Rodman, ne povede do slobode. Film nam pojašnjava početak kraja dominacije čovjeka na planeti Zemlji, koju će u budućnosti preuzeti majmuni. Odlično urađen film koji ima moju punu pažnju od samog početka do kraja. Istovremeno je film totalno srceparajući za sve nas mekanog srca, zbog načina kako ljudi tretiraju životinje, u ovom slučaju majmune. Kao i u filmu Avatar, mi se suosjećamo sa drugom rasom umjesto sa ljudima. Navijamo za njih i radujemo se njihovim uspjesima da izbjegnu ljudske okrutnosti. Ja ovom filmu dajem 93%. Ovo je treći film u franšizi Planete majmuna, a sastoji se od originalnog filma iz 1968. godine te istoimenog serijala iz 1974. godine. Renesansu je doživio 2001. kad je napravljen remake originalnog filma. Film ima sjajan CGI, a za interpretaciju majmuna Cezara angažovan je Andy Serkis, koji je dao život Golumu u Gospodaru prstenova. Ovaj film je jako dobar uvod u Planetu majmuna. Moja ocjena je 86%. Možete nas pratiti putem ovih platformi, a tu su i portali koji redovno objavljuju Cinemani u svom sadržaju. Ovdje možete vidjeti prethodne epizode Cinemani, a tu je playlista prve sezone. Naš sekundarni YouTube kanal možete naći ovdje. Pozdrav svima i do sljedeće epizode. Ćao!